BaseEfesu sahluko 4 kusuka kuverse 12 kuya ku16 nemaKorinte ekuqala sahluko 14. Ngicela ningifundzele la kumaKorinte BaseEfesu ndabe sengifunza lo maKorinte ekuqala. Lokho wakwendela ukuthi labangcwele bahlonyiselwe umsebenzi wabo wekukhonda kuze kwakheke umtimba waKristu. Lokuthi kube naleti phiwo la ngenhla ukuthi kunempostoli kunemprofeti kunemvankeli kunemelusi kunemfundzisi lithi lokuthi aphe letipho uNkulunkulu kumele kubonakale ebandleni lakhe kuthi kwakheke bantfu solo ngisalufuna lulwimi lwekwakha bantfu mpele ngoba kumbe wena sewadlala enkundleni wacetsa ngekwencubo yethu kumbe wagcina ulithola lulwimi lwekwakha ngoba ebandleni asiketele kutosolana asiketele kuto accusana noma kujajana kepha sitele kutokwakhana makukhona indzawo la kude longcono kunalomunye khona kusebandleni lokho sekunemavesi lengwatiko angiwateli ukuthi ngidokwehlulela ngiwatela ukuthi ngawo usitakale noma ngangukhanze unatha tshwala anginalo lungelo ukuthi ngingathatha livesi ngilifundzele wena la kumele ngibone ukuthi ungasitakala kanjani ukuthi lo tshwala ugcina ubiyekele ngoba kude umuntu bazalwane lo thanza kunathi into nenjalo engayinathi lengakunathi kude so kumele ukuthi ngalesipho lenginiketwe sona ngikusite nawe ngoba masita kuJesu sonke bazalwane kude longaphika ukuthi uyathi ngite nginganje nyalo ngiyabona ukuthi sekunemehluko empilweni ngoba letipho kuthiwa ke uNkulunkulu usiphe ukuthi kube khona kwakheka kwemtimba lo mtimba lo libandla lekungumtimba waKristu le mitimba yethu nathi siyaticaphela nje ukuthi isandla sakho sisebenzisa kanjani angathi ukuthi uke utishaye yini uthi awuva wena ngqi ndakulanda kubulala kanze nje utiphethe embamba utiphathene noma uphathe umzaca uthi yani uyethelela wena ungigileleni usho lo nyawo lolunye uhambe ulushaye ngisho ungakugila manje uvuka utithinzithi ungalibuki nekulubuka makukhona lo ngahle ukubuke ubuka ukuthi alukalimali yini. You never hate your body, you love your body. Umtimba waKristu libandla laKristu lekumele ukuthi sibe neluthando ngalo kuze sithe ukwenda liqiniso ukuthi lengikwenda konjengelilunga njengelimember emtimbeni waKristu ngikwendela ukuthi libandla laKristu lakheke ngikwendela ukuthi libandla laKristu lakheke. Niyakhumbula encwadini ya Exodus kuthiwa labafati bebesaba uNkulunkulu lababelekisi bathi uma bangabulali ngesikhathi inkosi Faro ithi wonke umntwana lo utawutalwa akabulawe kepha bangalaleli bathi ngoba uNkulunkulu phela sawakhokha umyalo wathi singabulali ngeke ke sibulale ngoba uNkulunkulu umnikati wemphefumulo uyala ukuthi sibulale. Livi lenkosi lithi ngoba bebaphilisa leNkulunkulu afuna kuphile lithi uNkulunkulu wabe sewubakhela imithi yabo masakha kwaNkulunkulu uNkulunkulu wakha kwethu masitinikela ukuthi lakheke libandla lakhe lingabukeki lilihlazo uNkulunkulu nathi uthi ngeke na ubukeke ulihlazo masenta kwakhe wenda kwethu. Malibongwe ligama lenkosi. Amen. Liyachubeka livesi elithini sithi
size sifinyelele sonke ebunyeni bekukholwa Yeah. nasekuyatini indvodzana yaNkulunkulu ebudvodzeni nobuphelele kuKristu. Ngako-ke ngeke sisaba bantfwana, sigujuteliswe ngemagagasi, sipheshulwe ngemimoya yonke yetimfundiso tekukhohlisa kwebantfu labanebucili bekudukisa. Kodvwa asikhulume liciniso ngelutsandvo. Amen. Yeah. Asikhulume ini? Liciniso ngelutsandvo. Baye bathi labanye aliqiniso libhlungu. Bese uyahedla ke. But akube bhlungu liqiniso ungangehedli. Akube ngileli qiniso leli lingivisa bhlungu hayi wena. Niyabona mosibazalwane. So mangabe nje liqiniso ukuthi hayi uNkulunkulu akafuni ukuthi singathandzani. Ungabese uyangehedla. Uthi lo ngathanzi lo munye mubi njengaSathane akusekho ke lokho. Akusekho ke lokho. Vumela nje leliqiniso laNkulunkulu. Kuthi kube ngilo leli lengikhulu lako kuloko lokungiphethe. Niyeva bazalwane? Yeah. Kuze kuthi sakheke. Uyathi liqiniso laNkulunkulu lenele ngange ukuthi Jesu wathi emavi lengwashoko ngemavi lengwathethe kubabe. Angwathathe kulesimo ngiwathatha kubabe. Lengukhulumako ngikukhuluma ngoba ngikuthatha kubabe. Ngikuthatha kubabe. So lo mthombo ke lesitshela ke ukuthi letipho lesinato dekuthi tisebende ebandleni. Kusho ukuthi nje injabulo lenkulu ngokuthi uNkulunkulu avume wena nami ukuthi kukhona lesingamentela kona ebandleni lakhe. Imvumela enkulu kuhlonishwa lokho nguNkulunkulu. Wasipha tipho ngekwehlukana ukuthi kube khona libandla lekungathiwa hey maye leli bandla likahle ngaloku naloku nawe noma ligama lakho lingeke lishiwo nawe wathi ukuthi ufake isandla ukuthi kube kahle. Ufake isandla ukuthi kube kahle. Lisitshela ke iBhayibheli ukuthi lo mtimba ubambene uhlanganiswe ngaye ubambene ngekwelekelelana kwemalunga. Emalunga abambene ngekwelekelelana onke. Njenge kusebenta lokulinganiselwe lelo nalelo lunga kukhuliswe umtimba wakhelwe eluthandweni. Kukhuliswe umtimba. Sihloko sami solo silapha kuba seKorinte bekuqala sahloko 14. Kuba Korinte kuqala sahloko 14. Ake ngiyithatha futhi kancane ngiqale kuye lo verse 1 evikini leliphela ngicalanga lapho kepha ngasho ukuthi iqala ku verse 1. Sifika kanjani kulo verse 1 kulo sahluko 14 sifikiswa ngisahluko 13. Sahluko 13 sahluko lesikhuluma ngeluthando. Sifika kanjani kusahluko 13 wemaKorinte sifikiswa ngisahluko 12. Kusahluko 12 leli bandla noma belinato tinkinga kepha netipho taNkulunkulu betisebenta. Kusho ukuthi the problems did not define the church but the Holy Spirit and his gifts gave definition to the church. Bekungashiwo nje ukuthi libandla letiphingi noma kukhona bebana lo mkhuba loyo njengaleli jale la ngikhona kambe leli jabe beliganga kakhulu ekuphingeni. But that did not define the church. Paula akasho ukuthi letiphingi leti uqala athi akhulume ngabo athi you are the saints. Uya etinkingeni tabo nje why yini angalichazi ngebuphingi ngilokuthi ubona kakhulu umsebenzi wamoya longcwele kunemsebenzi waSathane. Ubona kakhulu lokwentiwa uNkulunkulu kunekuba ngufakazi waSathane.
Hi, awucabange nje Sathane umile ubangalela libandla ukuthi leli bandla liyaphinga, leli bandla liyeba, leli bandla liyahleba. naPaul bese uyaqala uyali-addressa nina etiphingi netihlebi. Paul akakazange afune kuba ngifakazi walokushiwo nguSathane, wafuna kuba ngifakazi walokushiwo ngumoya loyingcwele, umsebenzi lo wendiwa ngumoya loyingcwele. Kona lihle liphuma ngesisini bazalwane, ngetendo lesitendako kumbe letingasikabi, but kwangathi uNkulunkulu angasipha iwisdom not to define what God has done, sikuchaze ngathi kumsebenzi waSathane. Libandla la Kristu liphila bungcwele, malingasaphili bungcwele, Paula uthi ke ake sicondzise tigwegwe. But siticondzisa because you are saints. Asiticondzisi so that you become saints, but because you are saints. Mangabe uyawa ucumkele elidzakeni, masikuvusa sikugeza. Asikugezi ukuthi utoba ngumuntu, sikugeza ngoba ungumuntu. Sikugeza ngoba ungumuntu. So ngeke sikuyekele elidzakeni sithi ngoba ucumkele elidzakeni so ingulube. Your behavior does not define you, but who you are defines you. I am a son, I am a child of the Most High God. Ngingilongcwele waNkulunkulu. Angiphile esonweni. Ngiko kumele ngigeze ngihlanjululwe esonweni ngoba angisiyo ingulube. Kumele ludzaka lusuke ngibuyele ngibukeke ngingilowa somandla. Ngingilowa somandla. Just because ilicembe la banana liyababa akusho ukuthi banana mubi. Kumele sicate ilicembe sidle banana lomnanzi. Kalibongwe ligama lenkosi. Praise the name of Jesus. Sifikiswa ngusahluko 12 nasahluko 13 ngoba lenza bethi pure moya. Paula uthi makathi uyayethula sewuphinze uthi kunenzaba la ngishiyako lekumele ibe inhlitiyo ekusebenzeni kwethi pure moya. Ngiko ke why introduce akusahluko 12 kusahluko 13 wase ufaka injini yokusebenza kwato luthando. Ngiko ke sahluko 14 verse 1 uqala athi
leli Bible ke lisitshela ukuthi let us try to excel. Sekusebukeni ke ukuthi where are you really excelling? Ngula ungathi wena ngibambela up to 30. Mina naku la ngibambe khona nemthanazo wami ola kuthi uNkulunkulu angisithe to excel. Ngingenti nje kube ngathi ngiphunga lesemehlweni but ngifuna kwendisisa. Ngifuna kwendisisa. Prayer kuthandaza sonke siyathandaza kunabo intercession lapha emthandazweni sonke siyathandaza kepha kukhona labeva bamnanzi kakhulu emthandazweni kunalabanye intercession ngathi leso siguqo kuleli viki singavele sicale. Why do you wait when God has given you this gift? Ngoba kukhona uNkulunkulu lafuna ukuqinisa akwende akulungise akwende ngidlondlobale ebandleni lakhe through the gift that he has given you. Through the gift that he has given you. Ngicela ke kubuya kulesifundo bese ngifika ekugcineni. Ekuxoxeni kwethu evikini leliphelile saxoxa Taka sahluko 22 Taka 22 uma ungangifundzela lapho nje nyalo sizobele lapho khona ngiyofika ekugcineni 22 verse 29 encwadi yeTaka. Usowambona nje umuntu loyingcwedi emsebentini wakhe. Nguye lo loyawusetshenziswa ngemakhosi. Umuntu lo yini? Loyingcwedi. Umuntu loyingcwedi. Uyawusetshenziswa. Niyeva ukuthi uyawusetshenziswa. Uyawusetshenziswa. Lokho kusho ukuthi kumbe ngeke sicabange kangako kuphela ngeke ukuthi hayi kusho ukuthi sonke siyawuseva emakhosi elive. Akumele ukuthi sicabange kanjalo ngoba mase ungasevile utawubona ngathi leli verse alisho liqiniso. Lokho kusho ukuthi nje umsebenzi wakho will be recognized etigabeni letiphakeme. Etigabeni letiphakeme. Kungabe kusesigabeni sala usebenza khona umsebenzi wakho nje utawugcama. Ligama lakho litawuvama ukukhulunywa noma sekucatshangwa tinto letinhle. Lingaphike ukukhulunywa sitawudenda labangu 5 kulomnyaka nelakho liyavela. Kulomnyaka sitawunciphisa liholo nelakho livele lapho. Alivele ngesikhathi bani bacatshangwa kahle. Why? Ngoba ukhaliphisa lento uNkulunkulu la ibekela kuwe. Uyayikhaliphisa ukuthi ayisebende kangcono kakhulu. Niyangiva bazalwane? Sebende kangcono kakhulu. Isebende kangcono kakhulu. La kuhleti kuthule tipo labanye bo guitarist bebashaya igandali. Kuphela nje labanye bebalishaya etshwaleni but nyalo zophendukile lishaye sonke. Labanye bebahlabela kuze kucheke emaduku letshwaleni. Bamuva labanye kumbe nyalo zowuthulile. Hlabela uze ujoinwe dingelos. Ngiyakiva bazalwane. Yeah. Pastor Mthobisi uyambona nje Pastor Mthobisi mathenza letinyawo ukuthi ujayiva lokula aluthi nje. Aluthi nje. But ke ngiyathi ukuthi he is raising a team yekuthi kube nebantu labasha who minister through dancing. Adinyaka delete khona umsebenzi letwendako. Lokho uNkulunkulu la kubeke kuwe shine through that. Shine ngakho. Kuyakwaliwe emarket. Manje ukhanza ukuthi hayi akusebenzi la kufuneki. Kuyafana kwaliwe khona. Sebenzisa lokho uNkulunkulu la kubekile kuwe. Ngalo kujayiva kwakhe nje banenge nabafanyana labajayiva kubanzinza abasake uyawujayiva le sebafuna ukuthi ujayiva la. Buya nge-night house stars utababona sebashaya sithenze sabo lapha. Why?
use what you have. Loko uNkulunkulu akunikete kona. Davide usibonelo lesikhulu. Samuel wecala sahluko 16. Ngicela kugcina ngalawo mavesi lawo. Evikini leliphele ngakhuluma ngesibonelo lesinguHiram. Hiram. Cishe ligama linye. Kuthi wasetshenziswa inkosi Solomon. Wasetshenziswa inkosi Solomon. Akhela uNkulunkulu uThempeli. He was skilled. Bekangafuni uNkulunkulu ukuthi Solomon bekangafuni second best. Bekafuna the highest best. Why? Ngenxa yaNkulunkulu wakhe. Angafuni kwenda a substandard for an excellent God. Nasebandleni bazalwane. Makuthiwa ukhonda uNkulunkulu ngalokho, ukhonda uNkulunkulu ngalokho. Akubonakale lokuthi lo uNkulunkulu wakho mkhulu futhi tinto utenta kahle, nawe mendele kahle. Nawe mendele kahle. Kungabi nje ukuthi uNkulunkulu la ubusala abanye, nawe nami utangibusisa uNkulunkulu, ukhaze ukhabalaze nje. Uthi ngendela uNkulunkulu, ngibhimbela uNkulunkulu, bekusho njalo katheni. Ngibhimbela uNkulunkulu. uNkulunkulu ngetipho lasinike tona ufuna sitende tibe kahle kakhulu. Singamendeli lokabi. Samuel wecala 16 kusuka ku verse 16. Shangathi inkosi yethu ngabe ithumela ingcebo tayo letikhona lapha embi kwayo. Kuthi tiyeyifunela umumvu lonelikhono lekudlala ihabhu. Kutawuthi umoya omubi lovela kusimakade na ufika eti kwakho. Lo mumvu utawube sewudlala leli habhu. Nawe utawube sewubangcono. Sawula wase ukhuluma etinceweni takhe. Utawudlala lahabhu bese ubanjani? Bangcono. Hayi yebazalwane. Niye nive mabahlabela bazihola labantu abamla kuthi kuba netindo leti bangcono. Banetindo leti bangcono. Kuthiwa lento makayenda Davide wena Nkosi lento lekuphethe udabangcono kuyo. Udabangcono. Liqhubeka lithini sengiverse 17. Sawula wase ukhuluma etinceweni takhe wathi ngifuneleni umumfu lodlala kahle ihabhu nimlethe lapha kimi. Sale unakake. Uthi ngifuna umuntu lodlala kanjani? Kahle. Lodlala kahle. Angifunje lo beka tingalo nje kulento lena athi fa but ngifuna lodlala kahle. Lohlanganisa kahle manoti. Ngifuna lo tawudlala kahle. Hayi mose kutawusebenza namoya longcwele ngifuna lo tawudlala kahle. Mose anointed asifune lo anointed. Sawule uthi kulungile akabe anointed but aphinda abe skilled. Akuhambisane akadlale kahle yebo neligcobo lwakhe lusebene. Sharpen what God has given you. Kwende kusebende kahle. Kwende kusebende kahle. Ngiyaqhubeka lithini sisi. Lenyeti ingcebo yaphendula yathi ngibone indvodzana yaJese waseBethlehema lenelikhono lekudlala ihabhu. Uyindvodza lenesibinzi futhi uyingwazi. Ngicela sivela ama qualities. Ngibone indvodzana yaJese kwekuqala inani inelikhono. Kwesibili uyindvodza lenjani? Lenesibinzi. Unesibinzi. Kwesithathu uyini? Uyingwazi. Uyingwazi. Kwesine unjani? Ukhuluma kahle. Ukhuluma kanjani? Kahle. Ukhuluma kahle. Kwesihlanu unjani? Ulikwa. Uthanda noma ngingashoda la uNkulunkulu kepha nje lokunengana senginakho. Lokunengana senginakho. Ngako Sawule wathumela tigijimi taya kubantu tigijimi. Taya kuJese. Ngilenye equality leyo. Ngicela ukukubalela. Sesikushito kona but lokho lengikukhethile kakhulu ngilengicabanga kulula kungaba lula. Kwekuqala be skillful. He was skillful. David siyamthanza amasasha kaGoliath
kepha David beka practice angamshaya iGoliath. Siyamthanda masahlabelela Saul, but asimboni ngesikhathi practice. Bese ngithi ke uNkulunkulu akasicolele etikhatsini letiphila etikhatsini lesiphila kuto that have turned what God has freely given us to freely serve his people. Kwase kuba more commercialized. Kube ngathi ngesipho sami kumele ngisebenzise la ngibhadalwa khona. La ngingabhadalwa khona kube ungamangala ukuthi kunesipho la longadibana naso trade fair. Kepha kumbe lesipho singasebenzi ukuthi libandla la Jesu lakheke. God forbid. Ukuthi ngesipho laconza ukuthi sakhane ngaso. Bese sitargeta ukuthi sakha imali ngalesipho. Kuhle kuhlonipha libandla laNkulunkulu. Kuthi Nkosi, uyathi noma ngingete ngabhadalwa, but ngubani longangireward njengawe? I want to honor you through my gift by serving your church. Ngesipho longinikete sona. Ngesipho longinikete sona. Thank God for imali lesigcina sithola sisaseva, but money should not be the target. Freely you have been given, freely you should give. He was skilled. Incwadi yetaka ithi iron sharpens another iron. Akube khona ungafiki la ucabanga ukuthi sewati kangcono. Bani nemlalati la ucijiswa khona lokulonako. Noma uthenga incwadi noma ubukela bo YouTube, yathi nje ukuthi lo kwakho kucijiswa kuphi. Ucijiswa kuphi. Uye emaklasini uthi thuthukise kulento uNkulunkulu langinikete kona. Uyawumangala what God can do through that gift. Utawumangala. Utawumangala. Uyathi kuyendeka udla idle ngalesipho. Bese ucabanga ukuthi sengifikile kanti usengikadli lutho. Kusengile starter nje. Kusengile starter but sewuqale kwesutha le starter. Kanti uNkulunkulu ulungise ibuffet. Thola konke uNkulunkulu la kulungisile through your gift. Ungesuthiswa starter. He was skilled. Number 2, he spoke well. Lulwimi lwakhe belidisciplined. Bekakhuluma kahle. Nkosi, fundzisa lulwimi lwami ukukhuluma kahle. Fundzisa lulwimi lwami ukukhuluma kahle. Uthi nomunye ngalelinye langa kulenye inkonzo nami ekuhamba hambeni. Bazi mabanikela labazalwane, wazi uyathi niyangikwatisa. Uyathi niyangikwatisa manje into kanje. Cha ke mzalwane Nkosi yami. Kude indlelinye eligaba longalisebenzisa ngalesikhathi. Ngoba thine besithi senda kona but kumbe sewuthinzeke kabanyana wena besingakaconzi khona. David beka ngenaso sipho nje kepha beka sigadzile nekuthi ukhuluma kanjani. Beka sigadzile ngekukhuluma kwakhe. Ngoba usengasho ngesipho sakho lesikuwe. Ngikhumbula lomunye bekathi ningiqhumisele emehlo ningibukani. Kanti phela sisenkonzweni vele sibuke yena. Awusathi noma kufuna ubheke phansi. Athi laba ababheke phansi ngathi bayangithandazela. Awusathi ukuthi kumele ubheke kuphi. Funza kusebenzisa lolulwimi lokuphathele kahle lesipho lonaso. Lokuphathele kahle lesipho lonaso. David bekanesipho but bekanelwimi ukuthi ukhuluma kanjani ngalesipho sakhe. Number 3, lithi inkosi beyinaye. The Lord was with him. The Lord was with him. The Lord was with him. Be conscious of God's presence than of a gift. Hamba ngeligunya lekuthi uyathi lendvo yami ifana nendvuku ya Moses. Moses bekaphethe indvuku wayijika phasi. Wangayibambi ngemandla
wayijika phasi because God was present. Indlu kuyagucuka yaba inyoka. Be more conscious of God's presence than of your gift. Hamba ngeligunya lokuthi uNkulunkulu unami. Ngitehlukanisele yena. uNkulunkulu unami. Nguye lo tawukwenza umsebenzi. Not your gift, but God through your gift will accomplish his purpose. Number 4, loyalty. Bahamba bayomcela kuJesu. Abayanga etingomeni. Bamthatha wahamba ngale, bahamba bayomcela kuJesu. Mangabe baqhamuka setingomeni, wathi ngicela siye ekhaya kubabe wami. Niyokusho ukuthi ngikuphi la inkosi ifuna ukungisebenzisa khona. Niyangiva bazalwane? God wants to work in you and through you. And he wants you to work for him. And he wants to work with you. But make sure you are loyal. Good lengacelela kona loyalty towards me. But be bani na Jese wakho. Lo watiko ukuthi mangabe khona lokufunwa kimi kumele na Jese akwati. Kumele na Jese akwati. David was anointed. David was gifted. But David had a Jesse. Beka na babe wakhe. Waphuma ngesandla sababe wakhe. Kwendekani ke kulama verse lalandzelako? LiBhayibheli yebo cethela ke sesiyasukuma. Ngako Jese wathatha imbongolo yakhe wayiphesa tinkwa netikhumba sikhwama. Dadigcwele liwayini. Uyeva ukuthi lokhu bekangenako ke David bekanesipho neskill neligcobo but bekede tinkwa tababo wakhe nembongolo yababo wakhe. Uyayibona lento le. Kepha ngesipho sakhe sokuthi awahamba ngembongolo yababo wakhe. Ahambe netinkwa. Verse 21. David wenda njani? David wefika kuSawula wangena emsebentini wakhe. Sawula wamthandza kakhulu David waze wambeka nekuthi abe ludzibi lwakhe. Awuvinza. Sewuthola umsebenzi. Sipho semuntu simphendlela indlela. Uhambe ngathi uyohlabela. Kanti sekunemsebenzi lebe usolungekho. Kwavuleka ipost through the gift. Ngathi bekungaba njalo nakuwe. Sipho lonaso. Noma ngabe akusiso lele sigcame kakhulu, but sinemandla ekukuvulela iminyango lemikhulu. Verse laka 22. Ngicela ukuthi uvumele David ukuthi asale ahlala lapha emsebentini wami ngoba uyangijabulisa. Hayi bazalwana sisukumena sishiyeni. Akasalenda njani? Ahlala lapha. Akasabuyele ekhaya. So wenda njani? Uyangijabulisa. Ifurniture wayithengelwa ngibani? Gas bekabhadalelwa ngibani? Kudla bekadla kwabani? Yebazalwane ayidzingi koniwa lento. Khaliphisa sipho lonaso. Akusikwa labakhethiwe. Sonke uNkulunkulu masilethe emhlabeni usilethe with some gifts. Leso sipho mawusikhaliphisa siyakuvulela indlela. Ngicela sisukumeni bazalwane. Babe uNkulunkulu wethu longcwele, uNkulunkulu lophilako, uNkulunkulu lobonako, uNkulunkulu losatiko. Nakuleli langa leli Nkosi usati kahle, usati kangcono. Ngikhulekela babe the spirit of excellency upon each one of your sons and daughters. Ngiloyo ahambe athi lokho lenginako ngifuna kukwanzisa. Ngifuna kusebende kangcono kakhulu kusebenzela umbuso welizulu. Noma kusebenta kumuntu munye noma kusebenta kulababili ngifuna ukhicitele simakathe wami. Ngifuna uNkulunkulu wami ajabule. Thank you Jesus. I pray for that spirit of excellency.
kusukela kulomncane kuya kulomdzala, kusukela emisebentini maybe lengasi recognized. Thank you, Jesus. I pray that the spirit of excellence shall prevail. Leskwendako bantu babone ukuthi asendeli bantu sendela uNkulunkulu. May God be glorified through that gift. May you shine for him wherever you are. Kulelo kona lokulo, shine for the kingdom of God. Ngaloko lakubeke kuwe. Mangabe awati ukuthi yini, make sure uyatihlupa, strive to excel. Find a way to know. Find a way to know. Thola nakulabo labahamba embikwakho, laba senior to you. Kuthi mine yini lekhona ngicabanga ngiva nako, so that you know what to learn about what you have and how to excel in what you have. Thank you, Jesus. Ungafi unzawonye, fana uthuthuka. Ufike egcineni kwempilo yakho solo uthuthukela phambili. You keep shining and shining through what God has placed in your heart. Kungabe imsebenzi emsebentini, ngisho emsebentini la uchashwe khona, ngisho ebhizinisini emsebentini, lokho lokungumsebenzi wetandla takho kwangathi uNkulunkulu angakupha the spirit of excellence. Because I always want to do the best. I want to do the best. Ngiyabonga uNkulunkulu ongcwele ukuthi kuyawuba njalo njengekukhuluma kwakho lamhla. Thank you, Lord, that you have blessed your sons and daughters with the spirit of excellency, with a gift that will shine for your kingdom. Ngiyabonga Nkosi ukuthi kuthula kwakho kuyawuba londolote ekuhambeni kwabo, khashane nathutane labakho nabantwana bakho kusukela ngalesikhathi kuze kube phakade naphakade. Singamnikeza lithuba uNkulunkulu ekugcineni kwabo bonke. We bless your name, Lord.